Tingi. Mitipon tamo ni bantayang samban, purian at pasalamatan ing malugod a Diyos. Kaniting Santa Misa, abe-abe tamong pasalamat at ding makatuking intensyon. Pasalamat kambe ring karelang pamilya. Honorable Governor Lilian Nanay Pineda and Mr. Rodolfo Pineda and family. Honorable Vice Governor Dennis Delta Pineda and Mrs. Yoli Pineda. Honorable Mayor Esmeralda Pineda. Honorable Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Cecil Lingad. Jezreel Rodin. Sponsors para king Banala Familia ning Nazareth. Mr. Ronel and Mrs. Cindy Ramos. Ding offerers, ilapin ding youth, LGBT, students. Antimurin ding MROs, ding music ministry. Evelyn Tolentino, Mr. and Mrs. Arthur Lazaro, Mr. and Mrs. Romeo Lazaro, Mr. and Mrs. Orlando Bartolo, Mr. and Mrs. Edgar Talastas, Mr. and Mrs. Henry Tolentino, Mr. and Mrs. Isagani Kapuli, Mr. and Mrs. Jane Nakpil, Mr. and Mrs. Cyril Flores, Mr. and Mrs. Lito Dalan, Joy Coronel and kids, Counselor and Mrs. Brian Yap, Marlita Morales, Baby Austria and siblings, Mr. and Mrs. Jong Manansala, Mr. and Mrs. Alvin Isip, Mr. and Mrs. Ray Balderrama, the family of the late Marshal and Carmelita Capuli, William and Edna Parungo and siblings. Para king special intentions dari, Chanda Manuel, Alden Vitug, Lotis Capuli, Kevin Di Malanta, Hilario Fareñas Brothers, Edward Lindon and Jovelyn Ann Roncal, Ayesha Lovell Flores, Akisha Chelsea Sunjam. Antimurin para king kapag nasandari, Maria Excel Dabu, Jaliel and Lani Kapuli. Para king kapaldanan at maya pakalusugan dari, Maria Lourdes Flores, Nicasio Banting Jr., Bernabe Flores Jr., Ulysses Kapuli. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na ri, Pope Francis, Claire Ann Asuncion Manuel, Dolores Alberto, Susan Sunjam, Evelyn Torres, Leon Dabu, Bienvenido at Leonila De Leon, Eric Magcalas, Edsan Magcalas, Ronald Cordova, Melanio at Clarita Bondok, Hermenegildo at Aurora Bascon, Alexander Dizon, Hermegildo Bascon Jr., Teresita Bascon Bernal, Cheryl Bascon, Elizalde at Crescencia Dizon, Chloe Althea Gaza, Domingo Lorenzo, Maria at Victoriano Palaw, Rainy Manlapaz, Norminda Palaw, Patricio Fareñas Sr., Jose at Crescencia Coronel, Felicidao Bautista, at ding maldang kaladwo king purgatorio, lalong-lalo na detang ala ng makaga nakakarela.
malapit na, iangat nyo ring buntot nyo, at lumawe kayo, muling pangayat pusyo, malapit na. Taong may nataong matbuting sala, magkababan na, gigising nami bago na daratang iya'y Ginoo. Iangat nyo ring buntot nyo, at lumawe kayo, impagayat pusyo, malapit na. Iangat nyo ring buntot nyo, at lumawe kayo, impagayat pusyo, malapit na. Agaldano kaplas lungkot, inuumen at tulwana, aling matalo, aling puso, inubuli sana. Iangat nyo ring buntot nyo, at lumawe kayo, impagayat pusyo, malapit na. Iangat nyo ring buntot nyo, at lumawe kayo, impagayat pusyo, malapit na. Taong may nataong magbuting sala, makababad na, gigising nami bago na daratang iya'y Ginoo. Iangat nyo ring buntot nyo, at lumawe kayo, impangayat pusyo, malapit na. Iangat nyo ring buntot nyo, at lumawe kayo, impangayat pusyo, malapit na. Agaldano kaplas lungkot, inuumen at kulwana, wading matalo, wading puso, inubuli sana. Iangat nyo ring buntot nyo, at lumawe kayo, impagayat pusyo, malapit na. Iangat nyo ring buntot nyo, at lumawe kayo, impagayat pusyo, malapit na. Taong may nataong matbuting sala, makababad na, gigising nami bago na daratang iya'y Ginoo. Iangat nyo ring buntot nyo, at lumawe kayo, impagayat pusyo, malapit na. Iangat nyo ring buntot nyo, at lumawe kayo, impagayat pusyo, malapit na. Agaldano kaplas lungkot, inuumen at kulwana, ading matalo, ading puso, inubuli sana. Iangat nyo ring buntot nyo, at lumawe kayo, impagayat pusyo, malapit na. Iangat nyo ring buntot nyo, at lumawe kayo, impagayat pusyo, malapit na.
pinupuli sana. Iangat yoring buntok yu, at lumawe kayo, ibagay at pusyo, malapit na. Iangat yoring buntok yu, at lumawe kayo, uling bagay at pusyo, malapit na. Taong may nataong at buting sala makababan na, migising na ibangon na daratang iya'y iangat yoring buntok yu, at lumawe kayo, ibigay at pusyo, malapit na. Iangat yoring buntok yu, at lumawe kayo, uling palay at pusyo, malapit na. Uling palay at pusyo, malapit na. Kilagyuning pampuning anak, kampuning Diyos, Espiritu Santo, Amen. ang kita manatili, agay kayo. At kay ka antimurin. Umpisan tayo pwedeng banalamisa, king mamainting kandila ng Adbiento. Pamukulot a panalangin, pamanyinding kandila. O Diyos ng pag-asa, Emmanuel, Diyos busalmi. Maniga po kepo na ibiyeyo ing sala kimbiyemi. Sopan nyo keng misadya king sarili mi aldoldo king balang oras, para king panyatang ng Kristo. Manuknangan ka ke kami, sopan mo keng mibiyebye para keko. King upayaning banala espiritu, tagkilan mo kami ban ining ke kaming selebrasyon, ingke kaming pamanyamba, ingke kaming pamagsadya king pangabait ning Ginoo, munyetula at kapurian keko, ngeni manggaman king alananga. Amen. Dili pong makasinding kandila aking altar, pag nakera po kay katamo, yung tunay pa magsadya king Pasko, yung kalupada makasinding kandila, maslag, bangitabing sablang dalumdum at dewakan, sablang kasalanan. Ngatangan pong manalangin, aminan ko. King Diyos sa mapamakalulo, at kay kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, uli nita'y panigapo ko, king nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghelang pombanal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa may bayang tuto, pakaluluan ng katamo, patawaran ng katamo karing agaw at ang kasalanan, idala ng katamo, King Bielananga. Amen. Amen.
Manalangin tamo. Kaditi pong kawalong aldo ng kaya katamong sakripisyo, pangaditala rin kaya katamo pong kayanakan, ila pong pag-asa ng pamilya. Lalo na po rin anak tamong mamag-aral, rin mag-review para board exam, dan pong anak tamong LGBT. Oig paming mayupaya, pibubulayan ming pangabait ning kakanganak. Mi bait siya king Biren Maria, at dinatayang megisaut busal me. Tanggapan mi naman sana yung kayang kapatawaran at pakalulo. Itingang po adwan me, kilagyo ng Kristo, ginumi. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Malakias. Ngana ning ginong mayupaya, iparalake ing kanakong tubod, ban isadyane ing dalan para kanako. At biglayang datang king templo na, ing ginong kaya kayong panintunan. Datang ya ing tubod, apag nasanyong akit, at ibulaglag ne ing kanakong kasunduan. Dapat nino ing malyaring makapi bato, kingaldo ning panyatang no. Nino ing malyaring makaligtas, potang pakit ne. Mangariya king matapang asabon. Mangariya king api, adadalise king bakal. Datang yo, ban manukum, akalupa na ning taong mamino, at daralise king pilak. Nung makanano neng daralisayan ning platero, ing pilak at ing ginto. Makanyan mo naman, ing daptana ning tubod ning Ginoo. Dalisaya no ring pari, ban idalaro king Ginoo, retang karampatan ayayin, at dingayin adarala ring memalen na ning Hudo, at naning Jerusalem para king Ginoo. Maging karapat dapat lakeyo, antimo king milabas a panawon. Dapat itubod kepa kayo, ing propeta Elias, bayo datang iting maragul, at makatakot aldo ning Ginoo. Tipuna nung pasibayo, ring pengaring lalaki, at ding anak. Nung makanyan, magkang datang ko, at sintangan ke, ing bansayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
ituro mo sa kekang dalan. Ituro mo kapuring kekang tuntunan. Ituro mo kapuat tayran king kekang katutuan. Uli kay kakong Diyos at kaligtasan. Mayap yung ginuat makatuliran. Tuturuneng tunay dalan ka ring makasalanan. Daralano ring makapagkumbaba king dalaning katuliran. Karela tuturuneng tunay dalan. Sablang dalan ning Ginoo katapatan la at para karetang tutupad king kiyang tipan at kautusan. Kakaluguran ng ginuring kaya mamintu at karela pabalo kayang kasunduan. Parangalan tayo tuwing mayap babalita. Meka Kenny, o ari ding sablang bansa, pagmulan ning pamisan metong at kasalpantayanan ning kekang iglesia. Iligtas me ing meto ketawan, a kekang lelangan. Ang ginawa natili ang kayo. At keka antimurin. Pamamasa king may pabalita agpanggang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo.
Tinatanging aldo ng pamanganak Elizabeth, Baitning, metong anak lalaki. Abalo ring siping ng balay ang pong kamag-anak. Yung makapagmulala ng kaya paninggino kayo, at ilangan, may kipagsalala kayo. May circumcision niya anak, inyang walo na yung aldo tuwa. Pamalagwan de siya ng Sakarias, yung lagyo ng tatang na. Dapat nga ng tinutulimana, ali, uwan, ingin pamalagyo kayo. Ngara kang Elizabeth, dapat alakang metong mang kamagana kamakanya na lagyo. Inya siya ninja lang din tata, kitang da kaya, nung naning buri ng ipamalagyo king anak. May nyawa diyang apisalatanan ni Sakarias, at sinulat na, ing lagyo na, Juan. May pamulalalangan. Kanita mo rin, may kapanyabiyang pasibayo Sakarias, at pinuri na ing Diyos. Tibla na lang ning takot, ding sablang siping dang bale, ating balita tungkol king may palyari, may kalat king kabilugan na kabundukan na ning Udea. Ding sablang may kabalita kaniti, kukutang da, nano kaya yung pentungulan na ning anakaite. Masala, king upaya ning Ginoo, atyo kaya. Ing mayab ng balita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian keko, O Kristo. Kunan kaya po, ing kakatamong ebanghelyo, para po kayong kakatamong reflection ngayon eh. Po? Anya pong tawli na katamong benisita rin gagawa kayong kakatang CMP. Kanita kaya po may mayad 1.7. Itang minunata pong binayad 1.2. So alos po 2.9 na po yung bayad tamo kayong gagawa kayong kakatang CMP. Kayong Pebrero po nakakaya kami. Siguro, po, alarita na po umpisa din para kayong second phase ng pamag-aaral kayong CMP. Nga pong may utang ka ako. Yan naman yung kutang min naman siguro po kayo. Po, may ka-consultation. Amo nga na, otot po kayong pamag-aaral originally, yung po atang kikatang pisamban. Po, dahil nga ranyas, kaya lang mo po sentro. At nung ek po magkamali, retang dating atang aranyas kini, ilang at yung ngayon makakabit kayong kapilyaning San Nicolas. Pero ngayon po, duhalang makanya, no? Tradisyon, metong yang mo pong makanyan. Actually po, pating kisame, may palitan, ha? Waling dati ka, no? Ating muraling kisame. Agpang po kayong pamagar, lang po mga nepo, pamangutang, o iting kukwentura, kayong original ng itsura ng pisambahan. Ngara pa pong sasabi ka ako, originally ka no, ala na yung possible keng side ke ni impisang banta mo, ating po ka nung adong, kalupan ng kaya katang altar, ating retablo ka nung adong ake ni leko dala, bagat kami kadahalan papunta keng exit aliwa, bagay po po tarugong maka-I-type, dumalan tangan wari kendanom, ekbalo. Pero kayong tradisyon, makanya ka no itsura. Kaya ngayon kayong pamag-aral, kukutang da nga ako. Ano pong buriyo? Ibalik tayo yung tradisyon o istay mo yung bayo? Makanyang kaya pong buring lawangan ng ebanghelyo. Anya pong Elizabeth, mga anak yung pengarin ng Juan Bautista. Wari po itatanay siya karaya, may pipiya. Kanyang mga anak ngayon yung mga anak, may kumkumano po rin tao, resiping bale, po rin kamag-anak, makapanaya noon po kayong bale. Uling, makanya naman yung tradisyon dali. Kikwentura po kaya niya may buktut siya, kayong Biblia, Elizabeth. Pero, po, kukwentura na niyang mga anak Pero, era po kukwento kayong Biblia, po, kanyang itang 9 months, nung nanong penamdaman na, isipan niyo po yung 80 years old niya mo, halimbawa, mabuktot siya. Po, alalamang kinwento nung umumuntayo pa kanita king templo, mga di, basta, may salikot ito, po. Basta, kinagliya, ngayon mga anak Kanya kanong 8 pong aldo tuwa, anak, Iwan Bautista, may kawa po, kanita po matuli.
kanita na dininan lagyo. So kaniya po kanya lumabing kaya katalisyon. Anya pong umera na pong tulyan ng anak, kukutang ding lagyo na. Siyempre, tradisyon. Itata na, yung lagyo na, Shekaraya. Siyempre, Shekaraya Junior. Ne po, o yan po yung tradisyon da. Yan po yung piugal yan da. Kaya chulangan din kamag-anak na pong Shekaraya, ne po, Elizabeth. Anya pong umera na pong tulyan at saka din ang lagyo, o yun po yung binyag kaya katamo. Ba? Ne po, may ka-problema lang kasi ingi mana, Elizabeth, pipilit na, ing lagyo na ng anak, Shekaraya. Erera pa, pamalagyo kang tata na. Ing lagyo na dapat ka no, uwan. Ba, naharap pong tututol din ka mag-anak. Alaking makaya na lagyo ka rin ka mag-anak mo, o tutin namin ba yung lagyo? O tutita mo mag-stick and tradition. Shekaraya yung lagyo tata na. Di Shekaraya Junior. Po. Kaya, ela po mamin, no? So ngayon, Enggewar, ko nanding tata. O nang huling pipi, minyadya ka nung apisulatan. Wari makayan din damtamon po. Nanong sinulat na po ning tata, eng lagyo na, one. Kanitala po, siyempre, mabigla, rin ka mag-anak, dingay gana-gana. Ala pong pamiyaliwa po, tang tintang babayo. Siguradong ating kutang. Alang pamiyaliwa po, tang bayo yung pari. Ating bayong mayakit. Ne po, siguro kare seremonyas, kareng batas, kareng rules, ating bayo. Pero ining bayo ngayon ne po, lawan tamo, makakayap, kaburyanin nga pong Ginoo. Wari po, at tatandaan nyo, yung Achuy Shekaraya, King Templo, yung magsilbe. Pepakit ka po kayong angel, ale. Nga nang Angel Gabriel. Yung asawa mo, muktot ya. Kaya, bala mo po, may nga pakailiya po ay Shekaraya, bala manin sultuya. Kaya katuan ng asawa ko, unyang anak-anak kami, may buktot, tulimbahugya. Ngayon pang matuaya. Ngayon pang matuwa na kami. Kanitaya muktot. Kaya wari, uling nga kamanwala, mapipika, na ng angel ka yan Pero nga ng angel, muktot yung asawa mo, ibait na yung meto ka nakalalaki, pamalagwan meng one. Uling iwan, yung magsadyaking dalana na ning Ginoo. King kayang panyatak. Kaya ne po, ing lagyong bayo, ne po, awan, iba yaking nga pong Ginoo. O hindi po kanya ning katamong buri kong akit at tutukan, ne po, kabaldugan, po tang ating bahayo. Naman po kay siguro kalupad rin nga liwa, ne po. Ima ko po, atin niya pong kapatid Achula Amerika, halos pitula rin ka rin. Ren po lalaki, may militar lag, yari babae. Pero metong pong sample, itang metong ko pong bapa, Achula ni Amerika, ing lagyo na mo po kayong baryo, tibo, ara kaya. Tibo, ara. Ne po. Bagay ngayon po, atin yung bayong kabaldugan ng tibo. Pangadita lang yan Tibo mo yung lagyura ng bapa ko. Anyang pong mira sa Amerika, naging America citizen niya, anyang magbalik ya keti, yung bayo na yung lagyo, Steve, o kaya Stephen. Bakit? Siguro po uling mira sa Amerika po. Naging American citizen niya Kaya wala may bayong lagyo na Siguro po. Pero ako po yung concern ko ngayon alwa po itang bayong lagyo o yung dating lagyo. Itang kabaldugan. Itang 8,000 na kang makanyan ngayon Siguro po rin aliwa, ausan na ka. Konsyal, ara. Bati na kaman dati lagyo. Po. Sir, ara. Kasi siguro may teacher ka. Po. Among. Ita po. Po balo, natin kong sekundaring lagyo, natin kong bayong lagyo. Pero yung panagat ko ngayon atin niya pong bayong kabaldugan. Kasi, yung point ko ngayon mo siya na bayong lagyo. Bayo yan naman pangataw. Bayong kabaldugan. Pupusang kene po.
ating ko pong halos siya kababata kanita kay baryo. Ne po? Ing Lagyuna po, buryot. Isipan niya po katsura yung Lagyuna. Buryot. Ne po? Kaya po tarugong lulubya po tang kay busitan de. Buryot, tara kaya. Pero Lagyuna, ergo ito. Yang minuli yung mga gaya. Ne? Tanga na Diyos ko, karakal lagyo, ba na margo, binyayo ka ako, buryot. Nga narugong tatanong, o ito ang balo mo? Anyang panahon may ito? Anyang mabiyaya pa yung lolo mo? Loko, yung maging kapitan kay barangay tamo lolo mo? Kagana ka ng lolo mo, kayap na. Yung lagyo ng lolo mo to, buryot. Pe malagyo ra ka lolo mo, kasi buri ko sana itong ahawang isme, kasi magana kaya, mayap ya. Eh po? Bali po, niyang nga balo ng anak, ni kabaldugan ni Lagyuna, mag-umpisa po kanita, ne po, pekamala nila li Lagyuna, dyan ano pang, ne po, uli nga ng pemalagyura, kalolo ko, mayap ya, magana kaya. Bala mo po, ini mo yung buri kong palabot kayo, ne. Whether bayo ka Lagyo, dating Lagyo, atin niya siyang bayong kabaldugan, ne po, at kaya ako siyang dakang konsyal, siguro po ng katungkulan na po. O kaya ako siyang dakang kapitan na po. Siguro, uli ng suyo mo kay Balen na po, kay Mario. Kanya mo naman, nga na, inguan balo, yun namin kabaldugan na, nga na, God is gracious. Ing Lagyo ng inguan, nga pong ginumagana kaya. Kaya na po, putang yung Lagyo ko, sasabihan de, ang tirang sabihan, kaganakan nga pong ginugay kami. Na po, metuan na kami, pero nakipigkaitan grasya. Dinina na kaming maya pa yan na. Adang pong Elizabeth, ang popoy si Karaya. Itaman, nano maning Lagyutang. Sana po tang sasabihan de. Kalupa na naman po, rin mi asawa. Pasalamatan de nga pong ginuling tutuyang magana ka. Talakatangan pong yan yan, para king panalangin, di malda. Iyong ipakiba yu po, karing balang panalangin. Ginoo, itubod mo na king yato, ingkaya kang talapanin mo na ulitan tayo po. Ginoo, itubod mo na king yato, ingke kang talapanin mo na. Ban ing yato, salpantaya kang Kristo, at makinabang king kayang grasyang kapanayan at pamisan metong ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, itubod mo na king yato, ingke kang talapanin mo na. Banding sablang pamilya, matularing tanggapan i Kristo, aing masayanang panyatang, magdalang kapanenayan at sikanan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, itubod mo na king yato, ingke kang talapanin mo na. Ban itamungan, maging kametong nakatang Kristo, king pami patibe, king pamisan metong da, ring sablang maniwala at manalig kaya, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, itubod mo na king yato, ingke kang talapanin mo na. Para karing sablang kayanakan na babae at lalaki, banakit da ing tunay kabaldugan ing karelang biye, ang makayamot king pamangilala da king Diyos at king karelang sarili. Milawot king sablang bisyo at amuyot na niting yato, at abalo da king libutan ding daralanan da, at ing malugod da Diyos, mamantabe karela, ing Kristong mibayit. Ing kaya katamong Ginoo at mayap tamong kakaluguran, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, itubod mo na king yato, ingke kang talapanin mo na. Para karing miyembro ng LGBT community, ban ilaman mabiyasa lang midake king sarili da, king kasuyuan king komunidad, at king banal na kapulungan. King pamalanggap da king sarili da, akit damo naman ing kalam, adaralanan niti, at manatili lang tapat king kayawsaning biye Kristiyano, talatuki ang pontibura ng Ginoo. Ipanalangin tamo king Ginoo.
Gino, itubod mo ne king yato, inke kang talapanimuna. Para ka ring sablang magaral, bankin pa magdulap daking belwan at katutuan. Kilalanan daking sablang abaluro, makasawop king ikasulong ning kayaryaning Diyos, at kasaywan ka ring pakakalulu. Layong makasawop king ikasaplala na niting yato, at ning kapaligiran na maralas masisira, at akakalingwang lingapan. Lipat na ring panyulong daking kabiasnan, manatili ang kapakumbaban, ban manatili lang mapagpasalamat, at gamitan itiking ikasulong da, at numan ka rin, kailanganan la, ipanalangin tamo king Ginoo. Gino, itubod mo ne king yato, inke kang talapanimuna. Ring hanggang mga tuwa at makiedad, pahalagaan dalasanang parati ring kayanakan. Isipan na lipat ning karelang kamusmusan, mititimo na karing murarang isip at pilubluban, ing nano mga kakit dang mali at makapanasakit araranasan da. Tanggapan ing nano mang kakulangan da, at ituro laking gusto king maya paparalan, lalo na impamangilala at pamanlugod karing sarili da, karing kapararang tawat king Diyos, ipanalangin tamo king Ginoo. Gino, itubod mo ne king yato, inke kang talapanimuna. Adwan niyo po ngayon yung sarili yung kapagnasan, ganiting misa. O Diyos sa igpami, pakiramdaman niyo po, daning panalangin mi, pagkalubyo po, lalo na nung makakayap laki kami. Itingan po, adwan mi, kilagyo ng Kristo, Ginoo mi. Amen. Pagnasan, kay kalasan,
Puri ka ng Diyos, sa gato sa tulong. Wala rin kang kaya man nagabing kinabay mo ng ego. Kinabay mo ng gabo, nagpipagula ng tao. Para kaya magawing tinatay. Pipuring Diyos, kapilanman. Puri ka ng Diyos, na gato sa tulong. Wala rin kang kaya man nagabing ala kayong pamigay ko. Ala kayo ba't karing ubas, ipagula ng tao. Para kaya magawing inuman. Pipuring Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kabataan, bangke kayo't kakong daon, madanggapi harapan ng Diyos, sigbang may payang tuto. Tanggapan na saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapurya at kaligaya ning kayang lagyo, king katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. Igbaming miglalang, binyemeke kami, ting kapigaganakan ng tingganap akapanyamban. Ibalik mo kay sana, king kang kapayapan, isa diyang magmasusi, king panyatang ning talapagligtas mi, uling ing ginumi, manggaman, king alanganga. Amen. Ing ginuman at tiliyagay kayo, At kaya ka antemurin, yat na yoring pusuyo. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapadapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa. Diyos king alanganggat lubos may paya. Pisyag na rin sablang propeteng kayang panyatang. Dela neneng indong biren king kayang sepupunan. Kambening alang kasimpara nga lugod. Si Janang wanatala paminyaging kayang panyatang. Pepakilane ka rin tao niyang dinatang ne. Uling ininge mo na nung lugod na kay katamo. Kit mo nakatamong tula. Ngining pagsadyan tayang pagmasusyan. Ing misteryo ning kayang pangabait. Kanita po tang datang ne. Dasna nakatamong masigasig makabante at manalangin. Kabang ding puso tamo, maglapo lang kabagmulalan at kapurian. Pupurian da ka Ginoo, kambering angeles mo banwa, ngaming babyadalit kapurian geka. Banal, panalyaing Ginoo, Diyos kayo paya, ikuyeng banwa, ilawan, ingkit ang ligaya, o sana, ingkakatas-katasan, onward, inlagyo,
Ika apining banal loig pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, uli dito, ipaniga po mi. Itugtog ming espiritu mo, anti mo yung titi pangambon, karetingayin mi. Bang pabanalan nala, para kay kami, kawan na lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, bayo na ko sang lubdinaw ning biyena, king pamayla, sampung kamatayan na. Kinuha ning tinape, pepasalamatan akat pinuri. Pira siya na yung tinape, dinuang na iti, karing disipulo na, nga na, kuha na ni iti, ikayungan, manganggayo ka na iti. Uling iting katawan ko, amidawon, para kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanya mo naman kay bating apunan, kay waning kaalis. Pasibay na kang pepasalamatan at pinuri. Dinwang na iti karing disipulo na nga na. Kuwanan niya iti, ikayungan, minom kayo kaniti. Uling iting kaalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ang pangalanggang tipan. Ami bubu para kay kayot para karing siyamlang tao. Mangganita mi patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti, king pamigaga na kayo kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ipasyag tayong misteryo ng kakatang kasalpantayanan. Cristo metea, i Cristo metea, at datang yapay Cristo, ikawakasan ning Cristo metea, i Cristo metea, at datang yapay Cristo, ikawakasan ning Niyang ining gaganakan may oig pa. O mapamalungig pa, ingkamatay ng panging pangasubli ng mebye. Darahon miya kaya kay ting tinape ning biye at ing kaalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalerian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kaya ka. Ikaming ansanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal Espiritu. Ganakan may oig pa, ing banal kapulungan mo makalaganap kay metoya to manuganap ya king lugod. Kabe ng Leo 14, ing kaya kaming Santo Papa. I-Florentino, ing kaya kaming Arsobispo. Pasiano, Bishop Emerito. Ding sablang obispos, pari, diakono, ading sablang susuyo king banal kapulungan mo. Kaya pong katahimikan, adwa niyo pong yung sarili yung kapagdasan. Yabetala po kayong panalangin tamo, din kaya katangkayan na kan, kayong parokya, ila pong pag-asa tamo, ng pamilya, pag-asa ng balenta mo. Lalo na po, rin anak tamong mamag-aral, rin mamag-review para board exam, rin anak tamong pong LGBT. Pakaluluan mo kami Ginoo, gawan mo kaya ng karabadapat magamit kimbiyalang angga, man kayabe ng Maria, imbirenin do ng Diyos, kami ng San Jose, ing esposo na. Kami na rin non apostol. Kami ng San Agustin, ading sablang banal. Ami bebe kalugod-lugod kaya kaya kabaning panahon. Apo riyan ang pangapaligayan da kasana, kaya kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. Kaya kapamilatan na kambe ng pong kaya, kagun ni Banal Espiritu, sablang parangal ang pong ligaya kaya ka o Diyos, sigpang lubos may paya, manggaman kaya ngalanganga. Mapaminto king amano ning talapangabos at inalkus ning banalang turo, nga tangan pong mangangas manalangin.
Igabos mo kami king sablang Morocco, igpa. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Man king kasaupaning pakalulo mo. Mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan. Mikabiyos kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pong pagsadyan mi. Ing payantan ng mipnong ligaya. Ning talapangabos ming Yesu Kristo. Uling kaya kaing kayarian, ating kayo pa yan, ating ligayo, manggaman, king alanangga. O Diyos, sa ikpami, ang Ginoong Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ang kapayapan lalakwang ko kay kayo, ang kapayapan ko babye ko kay kayo. E mula po sana babaligdan din kasalanan mi, na naimpansin namin kasalbantayan ng banal na kapulungan mo. Layon ming pamayapan ng paumpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ang kapayapan na po ng Ginoo, mantabi siya kapilan man kay kayo. At kaya ka, antimurin. Pakitangan po ngayon, may kakalugod tamo. Peace po, kaya katamo nga. Oring Diyos ang ilalako, ing kasalanan iyat, kaluluwan mo kami. Oring Diyos ang ilalako, ing kasalanan iyat, kaluluwan mo kami. Ning Diyos ang ilalako, ing kasalanan iyat, ipepuke kami, ipepuke kami, ipepuke kami. Ikapayapan. Nyo Jesus, ing kordero ning Diyos, nyo imilako ing kasalanan ning yato, noon laring mayaus, king apuna ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat ikyas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, isadsad na kataan sana, king bialananga. Amen. Amen. Itangan po sinimba, magkomunyon tamo ne po, wala pong mumuling eme kinabang. Ama
Tanitaring bansa sinabira, para karelay kewaning ginu, karaguling kewananing ginu, ingkewana para kekatamu, intulamang at putamu, intulaning lugot na ninggino. Amatulanin Diyos, imbalena. Ayas na gane kaya'y ligaya na. Amatulanin Diyos, amatulanin Diyos, amatulanin Diyos, imbalena. Inyang inggino inulinala, iagking Siyon inulinala, balamong metong yamong panina, dinlabing ibig at pulang tipan, dinlilabing padalit lang, daliting tunay at mayagkas na. Amatulanin ng Diyos, imbalena. Ayas na gane kaya'y ligaya na. Amatulanin ng Diyos, amatulanin ng Diyos, amatulanin ng Diyos, imbalena. Manitating bansa sinabira, para kareleng ewaning ginu, karagulting gewananing ginu, inggewana para kekatamu, intulamang at putamu, intulaning lugot na ninggino. Amatulanin ng Diyos, imbalena. Ayas na gane kaya'y ligaya na. Amatulanin ng Diyos, amatulanin ng Diyos, amatulanin ng Diyos, imbalena. Amatulanin ng Diyos, imbalena. Ayas na gane kaya'y ligaya na. Amatulanin ng Diyos, amatulanin ng Diyos, amatulanin ng Diyos, imbalena. Siklautangan po ngani, pagkatitala po rin kakatamo pong pamilya. Malyari po, denggang kay naka na tsuketi. Magkabi kong ko po kiketi king altar, para ko nga na-bless. E gana-gana pong kaya nakan. Mag-umpisa pong 10, 13, 14, ne po.
Bukas naman pangadi po rin 12 pababa. E gana-gana pong kayo na choketi, anak, 13 patas po. Makiabi ko nga po kayo ni King Altar. E kayo po nga chokel wala, anak, kaya nakan, 13 patas. Na po, LGBT, keningan, estudyante, mag-aral, lalo na rin mag-review board exam. Kenitangan po, buriko at syukongan po kayo ni King Altar. E gana-gana pong kayo nakan, ring mag-birthday ngayon eh. Makiabi ko po keti, bara ko po nga bless. Mag-wedding anniversary. Ano po, panayan da kayo ngan. Buri ko po, manikongan po kayo ni King Altar. E pagyutangan po kay altar, maragulta mo altar. Kaya buri ko, sige po, sige po. Maniktangan po king altar, e gana-ganang anak. Mag-birthday, please, mag-wedding anniversary. Ay, kaya po sunduing miss hanggang e kung mabless. Mag-birthday, mag-wedding anniversary, anak ka mag-aral, mag-review para board exam, abe-abe tangan po kini. Padalanan nyo lang, padalanan nyo. Panayan da ko po. Anak, ano po? Deng mag-birthday. Please, eko po mika ko no. Kailangan tayo po yung grasya ni nga pong ginawa na, mga ditangan po. Last call, karen pong kayo na kami, mag-birthday, LGBT, please. Kenny ko ang po king altar. Panalangin para king pamilya. Ginong Diyos, ikayo po ing panibataning lugod, ning balang pamilya, king banwa at tiyato. Ipa, lugod ka at biye. Kapamilataning kekong anak, Yesu Kristo, amibait king kapamilataning meto nga babayi, at king kapamilataning banal na espiritu, asibol ning dibinong lunos, ipagkalubyo sa ing balang pamilya keti king yato, maging tunay ang santungan ning biye at lugod para king sunod-sunod alahi. Ipagkalubyo po na ing kekong grasya, ya ing maging giya ning pamisip at kimot, ding talasawang lalaki at babayi, para king ikakayap ding karelang pamilya, at ding ega na ganang pamilya, mabilog ayato. Ipagkalubyo po karing kayanakan, ingakit da king pamilya, ing solidong suporta, para king karelang makatawong dignidad, at para king karelang panyulong, king katutuan at lugod. Ipagkalubyo po, kinguli ning lugod, ape pasari nangan, ning sakramento ning kasal, ya ing patutu, na iti miyasikan niya kaning sablang kainan at kapag subukan, daralanan ding pamilya. King kapamilataning banala pamilya ning Nazaret, at aguyod ne sanang mamunga ning Santa Iglesia, ing kayang misyon karing pamilya, king mabilog ayato. King kapamilatan ng Kristong ginutamo, ing dalan, katutuan at biye, mangaman kingalanganga. Amen. Banal na pamilya ning Nazaret, papagbanalan nyo la po ring sablang pamilya.
Manalangin tamo, talakad-takan po. Igbaming malugod, kabang bibiyayan mo kami king tinapening biye, pagkaluban mo siya ng kapayapan ding kaladwami, isadya mo kaya pong tanggap king anak mo, kambening milalaba kasan pantayanan, itingam po adwan mi kilagyo ng Kristo ang ginumi. Amen. Malyari ko pong loklok siya guli, para po karing announcement mi. Magrasya nga bakngan po kaya kayungan, kapnuyang grasya nga abak tamo, pauling mitipon tamong pasibayo para pasalamat at pumuri at tanggap regalo king kaya katamong malugod na Diyos. King walo ng aldo simbambengi, pasalamatan tala po ding migmas in charge ding CPC Santa Lucia. Pasalamatan tala naman po ding sectors sa Migdaon ngayon kawalong aldo, ding kaya katamong youth, ding LGBTQ plus community, at ding kaya katamo pong estudyante king mabilog a parokya. Karing MRO sa Migdaon ngeni, panimunan da ring music ministry. At ding memaryo ning barangay Santa Lucia. King pamangadi para king pamilya, apanimunan da ring pamilya ng Sister Miriam Cabral and family. Dakal pong dakala salamat kaya kayungan. Palakpakan tala po. Pasalamatan tala naman po ding mig-sponsor king pamilya ning Nazareth, amenibat king barangay Santa Monica, ni Mr. Ronel Ramos at Mrs. Cindy Ramos and family. At sula po, palakpakan tala pamurin po, diyang alalo. Bukas po kasyam taning aldo, mikit tamo pong pasibayo kay tiking matuang pisamban, habi-habet ang pasalamat at pamuri, king kaya katamong malugod na Diyos. Ding mas in charge po, ding CPC Santa Lucia, at ding kaya katamong sector sa Magover, at panalangin tamo bukas, ding ninyos at ninyas o anak tamo pong mga lati. Ingyoper da po, dakal po sanang candies. Ding muradang isip, ituro tala pong magdake, king pisamban, papagdalan tala pong miyayaliwang klaseng candies. Ding MROs, Amagover, yapin po ring Komi, Paris Youth Ministry, at Media Ministry. King prayer for the family, panimunan pong ning pamilya ng Sister Jacqueline Sabado. Ding pamilya ning Nazareth sponsor, amanibat po king Barangay Santa Catalina, Mr. and Mrs. Rosby and Eileen Paule and family. Bukas mo naman po maganap ning unveiling and blessing ning kaya katamong Belen. King pamaglakbe o pamaglayunan da Maria at Jose, may nakit lang lugar ang makasentro nung ibait ning menat bus king metoyatu ing Emmanuel, ing Dios at subusal tamo. Para king programa tamo king aginaldo king matuang pisamban at ing aginaldo king matuang pisamban at intapa mo rin pong available raffle tickets. Agkatanda kayo pong midake king programa, amalyaring lumapit karing kaya katamo pong PFC officer at sula po karing kaya katamo mong pasbul kitang main door ang po karing side. Bawat pasbul po ning pisamban mami salila po bayo ko pulwal magsilbi kayo pong kumakarela pota po maleta mo karing mitatagan na tickets sa tsukarining swerte. May kabiyan na kang aginaldo king pisamban at ing kapang chance sambutan din ing regalo ning parokya. Maragulya pong bagay king parokya, ing idakiyo karing tickets tamo. Madroya po ining kaya katamong raffle draw, itang December 24, alas 6 ning bengi, bayo po itang misang may tinis. Ing oras na po ning misa tamo kanita, alas 8:30 na po ning bengi. At ita pong December 25, Kapaskuan, alas 7 na po ning abak. At pasalamatan tayo po yung kaya katamong kura paroko, among dakal pong salamat, king grasya at panabilin kaya kami ngeni king kawalong aldo ning simbambengi. Alang mali king pamamili at pamanggamit king tradisyon at makabayong kasanayan nung iti makaayon king plano at kaboryani nga pong Ginoo. King kwento ng Elizabeth at Zacarias, king ebanghelyo, marapat yang mayawswan ning karelang anak, aburi ng sabyan, God is gracious. Uling megin na lang mayap at banal at talasuyo ning Ginoo. Eman makaayon king tradisyon, ing karelang desisyon, dapat iti plano at kaburyani ning apong Ginoo. Manano na sana yung kaya kaming pamanuli, bitbitan mi ining regalo ngining daratang Pasko, bang maging tune, anak ning Diyos, bayo yaman o lumayng lagyu, ining kabaldugan na maging niyang dalan, ban mabiyebye, malinis at ingutos at kaburyaning Ginong kaya katamong tagapagligtas, itimayap. Palakpakan tayo po, Yapong Arnold. Pasibayo po,
mikit tamo po bukas kay tiking matwang pisamban, ito kitala po ding anak tamong malati, isimbatala po at panalangin at mabendisyon la, at itala po kakalingwan ding offer ng kendis kay tiking pisamban. At ngayon po, uling sisibol, ingga nakatamo. Anyapin po, lalapitan da katang pasibayo, aring kay katamong kapatad, king Kasamiyani, din po nga anak king orphanage, king Sumaskan, ipagkantada katamo pong pasibayo kay tiking matuang pisamban. Ausan ko po ngeni, ring anak, kini king Arap. Palakpakan tala po, ring anak king Kasamiyani.
Thank you. Thank you, anak. Dakal po salamat kareng pamasko yo po kareng anak tamo sa maskan po. Lalo na po rin pong siya may restaurant nung yak magkamali. Aming kanta mo naman Kenny, 60 plus la po ata o 70 plus. Po po rin nga anak siya sendang orpan po. Dakal po salamat. Ang yan pong kareng baryong sakop tamo, may puntalan ko la po, may magkaroling la. Concepcion, Santa Catalina, po, Kenny King Santa Monica, po Santo Tomas. Dening maragul tamo pong barangay, pepa puntalan ko lang magkaroling, kareng misara. Po. May miruya po yan pong Erwin kanta niya magmisaya. Yung po ka ng 50 kilo sa Abias, almusalande, apaya mo pong mil, itang tutuking pagtuan, po, ala na kanukanta, 4 mil siya kanuana. Kaya po, maragul pong siya uping pinyayo pong pamasko karena. Bisan pa po, anak, palapakan tala po. Anak, thank you, anak. Talakatangan po ngayon, anak. Bukas po, buri ko rin, anak yo, simba. Metong po ka rin turuta ka rin, anak. Potang si Simbala, tilang dadala kay nga pong ginunay po. Ulit ko po. Itaman si Simbata mo, tilang dadala kay nga pong ginunay. Buri ko po, ang kendila mo, padalayo po ka rin, anak. Ne? Maganta, ilang dadala kay nga pong ginunay. At kayang Pasko, ne po, atin tasyang taklaw, siya naman yung mamiya ka rin, anak tam. Ang ginong manatili yung kayo. At kaya ka antimurin. Bendisyon na nakatangan po ng malugod na Diyos. Igba, anak, at Espiritong Banal. Amen. Ayang pagtanay po iting misa. Umekong ang puking kapayapan. Salamat, King Diyos.